मेडिको एक्सपर्ट्स विथ द चौरंगी ग्रुप ऑफ कंपनीज हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात भारताचे आमचे नॅशनल हायवे मिनिस्टर माननीय श्री नितीन गडकरीजी. खास करून आतांच ज्यांच्यांनी जीएमसीतले वेगवेगळे इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट्स सतत फुडें व्हरपा खातीर गोंया खातीर वावुरता आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे. त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे टोनी फर्नांडीस सिल्वेरा आणि ह्या मेडिको एक्सपर्ट्स कंपनीचे म्हजे मित्र बाब अतुल शिरोडकर आणि धीरज शर्मा. व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे आमचे हेल्थ सेक्रेटरी, डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, म्हजे समोर वेगवेगळे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचे वेगवेगळे PHC CSCचो स्टाफ आसा, GMCचे सगळे प्रोफेसर्स आसात आणि मोगाळ म्हणजे भुरग्या सगळ्या डॉक्टर्स भाव आणि भयणानो. खास करून आज मुद्दामून दोन गजाली हांव मेन्शन करता. बाब नितीन गडकरीजी गोंयांत आयिल्ले मिसींग लिंक ह्या प्रोजेक्टाचें उक्तावण करपाक आनी सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. गोंया खातीर तांच्या टेन्युअरांतल्यान जवळपास 12,000 कोटी रुपया तांच्यांनी ह्या इन शॉर्ट स्पॅन तांच्यांनी गोंयाक दिले. बट जस्ट आमी हायवे वयल्यान सकयल देंवता देंवता म्हणजे इतके इनोवेटिव्ह तकलेंतल्यान ते सदोदीत सांगत आसता. म्हाका सहज म्हणपा लागलें, प्रमोद हें कंजेस्टेड कित्याक काय म्हणपा लागलें इतकें. आनी येनाच फुडें हेल्थ मिनिस्टराक विचारलें, हें इतकें कंजेस्टेड कित्याक, हो अंडरपास कित्याक, हें सगळें कंजेशन तुवें कित्याक करून दवरला काय म्हणून. हांवें म्हटलें सर खूब पयलीं केल्लें, हांवें करूं ना म्हटलें. तें म्हणलें डिजायनींग करता आसतना खंय तरी चुकलां आसतलें. तूं एक काम कर म्हणपा लागलें, हेजो डिजायन परत एकदां काड आनी आमकां हायवे वयल्यान सकयल कशें देंवपाक मेळटलें पळय न्ही तें पळय. डॉक्टर्स आनी भुरग्यांक कोणाकूच त्रास जावपाक जायना, जेणे करून हें कंजेशन सगळें सॉल्व जावपाक जाय. इतकी काळजी ते बऱ्या पद्दतीन घेता आनी निश्चितच म्हाका दिसता आमच्या फुडल्या टेन्युअरांत हो प्रोजेक्ट जो आसा होय आमी हांगासर सुरवात करतले. सर आपल्याला हा प्रोजेक्ट पण लवकरात लवकर आम्हाला सँक्शन करून द्यावा लागेल आणि नक्कीच इतलं सगळं कंजेशन राहिलेलं पण दूर होईल. हांव उलयता आसतना खास करून आमकां टेलिमेडिसिन्स ह्या प्रोजेक्टाक एक 15 ते 20 दीस पयलीं बाब अतुल शिरोडकर हांच्यांनी सांगलो की टेलिमेडिसिन्स हो प्रोजेक्ट आमी गोंयांत सुरवात करपाक शकता. हांवें आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हांच्या कडेन फक्त आयडिया शेअर केली आणि त्यांच्यानी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमचे गोवा मेडिकलचे डॉक्टर्स, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचे डॉक्टर्स, द डीन, he have taken the initiatives and whatever the required infrastructure. First time this project we are doing without spending the single pay from the government under the CSR by the Chaurangi group of companies. हांच्या पुराय CSR एक्टिविटींतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट करता. जरी आमी ट्रायल बेसिसचेर एका वर्सा खातीर प्रोजेक्ट करता आसत जाल्यार definitely the Apex Institute of the Goa Medical College, which will connect to our district hospital, it will connect to our the primary health center and it will connect directly to the patients. The first step म्हणजे स्टेप बाय स्टेप जे आमचे कनेक्ट डायरेक्ट म्हणजे हातूंतल्यान डॉक्टरांचोय टायम वाचतलो, हातूंतल्यान पेशंटाचोय टायम वाचतलो आणि ताज्याय पेक्षा म्हत्वाचें जें आसा इट इज एन अर्ली डायग्नोसीस आनी अर्ली ट्रिटमेंट. ही जी बेगिनात बेगीन जातली हेतूंतल्यान आमी सगळे जाण लायफ सेव करपाक शकतले. डेफिनेटली हो प्रोजेक्ट डिपेंड आसा हो अपेक्स इन्स्टिट्यूट गोवा मेडिकल कॉलेजच्या सगळ्या कन्सल्टंटांचेर. तुम्ही सगळे जाण हो प्रोजेक्ट एक आपलो प्रोजेक्ट म्हणून फुडें व्हरतले. हातूंतल्यान फायदो सगळ्या गोंयकारांक. म्हाका दिसता खास करून गांवांतले लोक जे आसा जे GMC पर्यंत येवपाक म्हणजे कोविडांतल्या काळात खूब भिताले आनी बरेचशे फावटी आमी म्हणटाले की कोविड सोड की बाकीच्याय डिजिजांनी खातीर तांच्यांनी फॉलोअपा खातीर येवपाक पावले ना, फॉलोअपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन येवपाक पावले ना. म्हणूनय बी जी कॉम्प्लिकेशन्स जाली आनी तातूंतय बी काही लोकांचो जीव गेलो आसतलो. पण हाज्या फुडें म्हणजे केदी व्हडली महामारी जरी आयली जाल्यार टेलिमेडिसिन सारकिले प्रोजेक्ट निश्चितच रित्या गोंयांतल्या समिस्त लोकांक हाजो फायदो जातलो. ताचे कन्सल्टेशन्स हांगासर बसून वाळपय आसतलें, काणकोण आसतलें, पेडणे आसतलें, हांच्या कडेन जर कनेक्ट जालो जाल्यार निश्चितच हाचो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो हो पयलीं म्हणजे गोंयकारांक जातलो आनी नेक्स्ट गोंयांत येवपी प्रत्येक टुरिस्ट आसतलो, बाकीचे सगळे लोक आसतले हांच्याय खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक शकता. निश्चितच आयच्या ह्या दिसा ह्या इनोवेटिव्ह पद्दतींत माननीय श्री नितीन गडकरीजी हांच्या तकलेंतल्यान हांच्या हेल्पांतल्यान पयलीच फावटी टेलिमेडिसिन मेडिको एक्सपर्ट हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट नागपुरात स्टार्ट केलो आनी सांगपाक खूब खोस भोगता की पुराय देशांतलें आमी पयलें राज्य आसतलें ज्याच्या अपेक्स इन्स्टिट्यूटांतल्यान हो प्रोजेक्ट जो आसा पुराय स्टेटी खातीर लागू करपी हें पयलें राज्य आसतलें, मॉडेल राज्य आसतलें आनी निश्चितच हो प्रोजेक्ट हाज्याय फुडें आमी खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवपाक शकतले. तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जर हेका लाभलें जाल्यार निश्चितच पुराय गोंयाक हाजो फायदो जावपाक शकतलो. उलयता आसतना एक 2-3 गजालीचेर फक्त मेन्शन करता. म्हाका खबर आसा तुमी सगळे जाण जेयले आसतले अशें धरता. आमी जेवंक ना
आम्ही अजून हाजो अर्थ तुम्ही उपाशी आसा आम्ही उपाशी आसा एनी हाव चड वेळ उलयना ताच्या खातीर बट हांव समेस्त म्हज्या सगळ्या दोतोरांचे ज्यांच्यांनी कोविड मॅनेजमेंटात म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज पासून तर लास्ट पर्यंत ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात कोविड मॅनेजमेंटा खातीर आपलो टायम दिलो आपल्या रिस्क घेवनूय टायम दिलो त्या सगळ्यांचे खूप खूप हांव आभार व्यक्त करता हीच संद घेवन आणि त्याच बरोबर वॅक्सिनेशन खातीर 100% वॅक्सिनेशन करपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेज पासून डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ह्या सगळ्या स्टाफांनी 100% वॅक्सिनेशन करपा खातीरूय बी तुमचो टायम दिलो तुम्ही मोटिवेट केले 100% वॅक्सिनेशन पुराय केलें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत हांच्यांनी तुमच्या वॅक्सिनेशना खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन केला पण आमकां सेकंड डोस वॅक्सिनेशनचो 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपाक जाय आनी ताची डेट आमी परत एकदां आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान डिसायड केल्या त्या प्रमाणे ती 15 नोव्हेंबर आसा ती डेट आमी अचीव करपा खातीर समेत सगळे जाण परत एकदा कामाक लागतले आयच्या दिसाच्यो आनी टेलिमेडिसिन्स ह्या प्रोजेक्टाच्यो स्पेशली फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज अँड मेडिको एक्सपर्ट्स ह्या दोगांयकू खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स दीस लॉंग रन टायअप ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज अँड मेडिको एक्सपर्ट्स हो खूप लॉंग रन चलतलो आनी ताजो खूप फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो एकच सांगता म्हजी 2 उतरां पुराय करता देव बरें करूं. Thank you. All MLAs, dignitaries, respectable dignitaries, and dear friends. First of all, we are very sorry. We are coming 2 hours late. It is very unfortunate. I am making my apology for that. The health service is very important for the country and for the people. And particularly the taking technology to the people is really very, very important. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as a knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future for the country. Particularly I am from Nagpur, Vidarbha area of Maharashtra, where we are facing crucial problem. Because in Vidarbha we have Gadchiroli district, supposed to be the capital of Naxalites. The size of the district is 2 times more than Goa, probably 3 times more than Goa. And total area forest area. And as a social work, we are doing Ekal Vidyalaya. Atul is also the trustee of that trust. And we have the trust Lakshmanrao Mankar Memorial Trust. And now 25 students are the students and 25,000 students we have for Ekal Vidyalaya and 1800 teachers. We are not taking any grant from the government. And in that area particularly the people are socially, economically, educationally backward. And this is the time that because of the COVID, the people was facing very, very crucial problem. For taking patient from Gadchiroli district to Nagpur, it takes at least 6 to 7 hours. And that was the one of the reason that we are trying our level best to find out some solution for that. Actually, Atul take the initiative and giving me the suggestion that we can use the technology and we can give relief to the poor people of the area. And that is exactly the inspiration and motivation behind all this thing. Telemedicine digital platform is one of the important platform whereby taking the help of technology and particularly the medical experts, we can give relief to the poor people and those who don't have the facility, particularly the health facility. So using of this technology for the people is very, very important. And today it is a great pleasure and satisfaction for me that with the initiative of Honorable Chief Minister and Health Minister, you are now giving this facility to the people of Goa, and that is the reason I am giving my special thanks to the Chief Minister, Health Minister, and all competent authorities being involved in this project. Particularly in the time of pandemic, that was a very crucial period. I'll again request you one thing, the cost of medicine is very high. At that time, actually, we have taken decision in Nagpur to manufacture remdesivir in Wardha.
And now we have successfully supplying remdesivir to the country. We reduce the cost. Then again we have given the permission for making injection for fungus. Again we have make surplus production and we are giving it to the whole country. It is very important that we are never asking the cost of production to anybody, because it is the right and privilege for him to decide the cost. One of the friend was telling me, don't ask the circulation of the paper to any editor or the owner of the paper. Don't ask age or to any film actress because she will never give you true answer. And don't question any industrialist about the costing of the product. But the problem is that, particularly in the medical profession, the costing, medicine cost is very, very high. We need to have more competition, and for that reason we need to have genetic medicine by reducing the rate. In the health sector, to create appropriate facility for the poor people, at the same time availability of the medicine is equally important. So by using technology we can give relief to the people by and large. And that is exactly the use of this telemedicine digital platform. And it's really a good initiative. Our experience in Nagpur was very good. I am really happy that Honorable Chief Minister and Health Minister both are taking initiative to start this platform in Goa. Goa, actually again I am giving you my special best wishes to all of you, because as far as the vaccination is concerned, you have already break the record. It is really a great thing for the country, and I am giving my special thanks to all of you, all doctors, officers, secretary, your director, and all doctors and nurses who are contributing for that. And really, regarding the reputation of this hospital is also very good. I know that in the crucial time, once I also phoned to the dean of this college, because one of my friend, his relative was facing crucial problem. And that was really a very, very problematic situation. I remember the shortage of oxygen. We used Air Force plane and taking empty truck into the plane and taking it to Visakhapatnam and again fill it by oxygen and taking it back to Nagpur. In the total Vidarbha area, we are supplying oxygen to some part of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and there was a crucial shortage of oxygen. The first time now we have started a lot of project taking oxygen, making oxygen from air. That is the need of the hour. And first we understand what is the problem. We are not adequate facilities. And that is the reason that we should give the first priority for health services. And I am really happy that the Goa government under the leadership of Pramod Sawant and also the health minister, they are doing excellent jobs. I am giving my special thanks to all of you, and I will really happy that with the cooperation of particularly expert doctors, only this proposal, this project can be successful. Because if they can give the time, only that we can serve the people. So I am giving my special thanks to all expert doctors for giving their guidance, their help, and their support to this project. And once again giving thanks to all stakeholders, and again giving thanks to government and the government medical college, the dean and all doctors for really doing excellent jobs for the people of Goa. Thank you very much. Namaskar.